Журналист, педагог, осчахтада Ширавже Иван Тенюшев шуралрамба шыржыл жетірі. Ана республикада онан тулажынжи вун-вун калем ыстықын юратна віріндегенде зазелет. Шакунзынже Чавашпашалық университетінже шаврасы дел иртрен. Онда Иван Тенюшевын іштежізем, віренегенезем тада студентсем пуштарынжиш. Пуғынызем малданах Иван Тенюшев шинжене гибінде вун белкім шулдах югерне видеокадрсене хавғаланза бұқырыш. Шавынба Иван Яковлевичпа, унын мышыры Ольга Захаровна да пірлех полныбек туенже. Хыназем ветеранын шурбер жетке юратны юрене дейтлеме бұлдар жеш. Аудитория шавынбеге унын сүнугержік зембе, тада наука еші зембе палашмамай болже. Иван Яковлевич Падрель районинче Алманче ялинче шуралта үстіне. Вырынды педагогика училищинче, Чавашпашалық педагогика институтинче, аслы партия школинче веренне. Малданах ялды школда учительде дырышны. Ундан хашат журнал редакции сенче ішлене. Телевидение, радиовещание тада пиджет секторын пушлахе болна. Тванче живын аслы выршинче тышмана херещабышса вижиху таманна. Фронт рахастарлық кыдартнышын чилай награды надевишне. Иван Тенюшев нумайжул Чавашпашалық университетінче ішлене. Вылварентегларны журналистсем паян республикари тада унын тулажынчи масыла информация хайдыресенче тырыжаще. Шутлеме юрадачы ол. Урок зенче. Энде бір хамырда ebrunan nikşanda храман, он банде хамырбатан шинбек калашны жунунде выл перешапла ирикпан энде, ну на бір хизепление, волда булны мышендезин вол пинде также шитме закон шулда времекени де выл вахтра вол шамракче. Шамба пинбепиде шутлеме юрадачы, урок сенче ытларах практикалашсем. Бақсағы туаттымырчы, міле жирмалы неверендечі, пире заметказам жирдарза хажат редакцияне хая. Қайза баратчы, онда бире пурнеде пижитлемесен, тех перзеде пижитлесен, вара изикилетчі, шава пижитлемен заметказынчы, камын міле еныш полны візене сүтсе яватымырчы, шымбек практикалы сем нумай иртені, шырма врендетчі ол бере. Иван Яковлевич шыржер мытла наука статьи хирімбел книге тада брошюра авторе. Тивишліганова дұқсанда выл нумайжул студентсіне врендне. Он ба іштеме шымыл болны. Мен жіндезесін бұл пұрныш опыт шілі шын, чылай журналистика рабай бұқны шын. Оның яланақ хатмелелар тұрурада. Терес ежунзем дума майзем бурчы. Шанбада ол бере кележечі. Унбай ибер яланақ канашлаты мұрчы. Ол бере синюзем барачы. Унзыр бушне яланақ унба студентсембе терлі мероприятий земер терме яланақ камалычы. Варжы женде галаза баради ол хайын журналистика опыжы бе балаштаради. Шамрыксемде, асларахиземде она яланақ камаллаза жуначыш. Бұл хайде перін батыра шемибеде сақалмар болны Ольга Захаровна өвілізембеде яланақ келіштерзе шілене, университетіра выдар жулаяғын шлері был. Хыбар издательства Журжин Бушлахи Татьяна Вашуркина да хайын врендегенен педин умайылнене балыртыры. Вылпур студентда да пірбі кезепленіне ятран білмезенде тіл бұлзан яланошын калашныне аза илже. Иван Яковлевич Ширавжезем жінде теслих вырыненже. Унын пулдарулықне паян студентсембе врендегензем деп чейші. Кашни сборникне илзесіней калавзень яджезенже пиде санарлық чилай. Теслехрень адыла алдыр гургада булыжать. Е кашни осмассерень аш тураме лекмест. Чун выл чулмар. Кашни чулайынжех пурныш история. Вот шагнбек яценче санарлық кынамар тада илемлих мелезем пиденумай, эпитетсем, метафорозем, сазы янраве, сазы кележеве, шавзене студентсем тепчезе, терле дипломешезем, курс үшін проектчезем тума булать. Шавынбада Иван Яковлевичай бір тавзы махи галатпыр. Оның илемле ыдарлы литературу хайлавезем жын. Пире шавынбек тепчевеше думалы мелсем туза ширзағы варныжын. Кашни тухса калашаганы наза илмели нумай булче. Студентсем жын шактил булу уйрыма хузалы иртре. Чувашин Гларом Вали, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров.